تماشاوانên hêja hejmarek ji partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê nerazîbûna xwe li hemberî wê rêjeya kursiya nîşandan ku hikûmeta Sûriyê di parlemanê de ji bo wan diyar kiriye. Hevseroka PYD Perwîn Yusuf di hevpeyvînekê de li gel peyamnêra Rûdawê Vivian Fettah dibêje rêjeya Kurdan li Sûriyê ji sedî 20 e. Ji ber wê yekê jî mafê Kurdan heye ku herî kêm kursiyên wan di parlemanê de 40 kursî bin. Perwîn Yusuf got wan ev helwesta xwe gihandine hikûmeta Sûriyê lê Şamê heta niha jî daxwaza civînekê li gel şanda Kurdî nekiriye, red kiriye û dibêje naxwaze li gel şanda Kurdî bicive. Siyasetmedarên Kurd diyar dikin ku heta mafên Kurdan li gorî serjimêriya rastî neyê parastin ew ê li ser helwesta xwe bimînin. خانم ون چما رد دکن شێوازێ هەلبژارتنên پەرلەمان ئەندامên پەرلەمان و بنێرینەوە گەرەک کورد خودی چەند کورسی بن. يعني ام دزانن کو د سوری د ناف گهرتنکی مزن د ته مشاندن چاولری بو کو هل بجارتنکی دموکراتیک وری چیکرن ام تمثيل راست راست و گلی کرد جبر کو ام رجا امد و گلی کرد سوری د زیاتری 20 صدیا او رجا دما کوته د صدو دها اندام برلمان گرک ام جی زیاتری 40 کرسی بن جبویجی دما کو ام دبینن هرم ما هاتبون استثناء کرن پشت اتفاقیه کو نهایی رو هریم ما راست راست تبلی و حکومت بیت شریکین راست راست دی چیکرن گوهرتنا کو ام بکرمن و تجربه ریوبریا خسر راستی جی بک مالن گلی سوری گشتی جی بوجی ام دبیجن او رجا کو حکومت دیار کری او رنگ تعیین کردن دای چیکرن او اراده کردی هاتی غصب کردن جی گلی کرد و بتنی برنگ کی اسلوب کی تعیین کری دای مشاندن ام وی رنگی رد کن و قبول نکن یعنی بنێرینە تا ئەگەر لە گۆڕ ڕێژێ بە گەرەک 40 کورسیش کوردان رابط پەرلەمان لێ حکوومەتی نەها لە چارام و کوڕهاتیە. راست شخوان حکومت حتی نها جبو کردا موقفی وی جبو کو هبونا و د برلمان د چند ور دیار کرن و هبونا و چاو به نهات زلال کرن تنی ام جدر و د بهیزن گلک داخیانین جدا جدا ته چیکرن کو و تمثيل کوبا نویرنگی به عفری نویرنگی به گشتی به سوری داج بوج او توزیع کرن حکومت بتنا سری خو دای مشاندن برنگ تعیین کرن ام ویرنگی قبول نکش بوج گرک کرسی چلبن او اراده گل کرد ور دیار کرن نه بتنی ام بیژن بهدیتن وشارتی جبر کو پارتیا مجی خواستن کو هی سیاسی کو خواستن کو پارتیا مررونن ام دمارونشتن اف رجاج مر دان دیار کرن ما دیرک رد کر و ما قبول نکر ما گو ام ویرنگی تلینا بن ها هی سیاسی جی موقف مناز دکی ما موقف خو راست راست جواره گوت دما کو هدیتن کو ری چیکرن گره کسر یا وفد کردی به پارتین کردی هبن او بکرد به هفروان رجا دیار بحثا وفد کردی شاندا کردی کرش خو شاندا کردی هات دامزراندج بکو سردانا شامی بکلی داوی دمدی کرد لا هر یک حال خودشو شامی چما تبخو هفسروکا وشاندی بوجی راست شخو روجا کو کنفرانس هاتی چیکرن راست راست احمد الشرع داخیانی دا او کنفرانس رد کر جبویجی چی قاسمه دا خواست کر کو ام وقت ناو شانده درباسی شامی ببن جبو مافی گلی کرد جبو هبونا گلی کرد لبلی رد کر و حتی روجا ایروجی ام بیجن راست به هبونا کردارا دیالوگ و دانستاندن ندای چیکرن لتنی بتنی چند شخصی کو او دخوازی هدیتنا بده چیکرن و مافی کردا به بوی مرسوم ده داره کلید کردن جبوی جی وفد کردی دجی خود مایندن مایه جبر کو وان بخوجی یعنی دما کو وفد هات نقاش کردن کو ارکی تنه به دانستاندن به شامیر و شامیر رد کرد بوی جی ام دکارن بیژن وفد اکتیف نبو کار نکر او ره نه تمشاندن جبوی جی پارتیا ما وک پارتیا پیاده ام د عالی بناوی وفد یان جی بناوی پارتیا خو یان جی جبو مافی گله کرد ام درباسی شامی نبونه لی دانستاندن تنه چیکرن اجبر کو ام جی بشک جه ریوبریا خسرن دانستاندن لسر مکانیزما در باسبونا ریوبریا خسر دناف حکومت دوی چاوبه دورد ما ارکی باش لیسش برکو پیشنگتی ریوبریا خسر دکی پارتیا ما جبوجی ام وی خباتی